Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Camino ñan. Shinarikpi Jesús kashnami nirka. Ñuka mari ñanpish kashkata willakpish kawsaytakukpish kani. Yayapak mankapipish ñukallamantami shamuytukun. Jesús kay munduman shamurkami wacharingapaj. Kutin imashina rikumushka shinaka tawka shutikunami paypaq tukuyta ruraytukuyta wiñaypaq kaqtapish kuyaq kaqtapish kallarishpa achik-achikkunami tiyan. Payka Dios Himalaya kashkatami rikuchin. Payka Dios ñukanchikwanmi mandaqkunapaq hatun mandaq rimashkashimi kawsaytakuqtanta kay pachapaq luz pungu chinallatak alli michikmi kan. Payka shinallatak shutichirirkami kikinllatak ñanpish kashkata willakpish kawsaytakukpish kashkata. Cristoka ñukanchiktaka kanpish ñukapish manaraq wachari pachamantami achkata huyarka. Chaymantami kay munduman shamurka runakunapaq chawpipi wacharingapaq shinallatak kawsangapaq. Kay ashpa pachapi pay kawsashpami ñukanchikmanka hawa pacha y Diospaq wasiman imashina chayanataka rikuchirka. Wakinpi shuk musuq ñanpi mana kashpaka mana riqsishka shuk lugarpi kashkankichu. Kallari escuelaman rina punlla imachari karka. Mana kashpaka kallaripi kikinpaq ayllukunata rikunaman rinapi. Yuyari tukunimi ñuka ayllu llaqtamanta rishpa shuk musuq wasipi musuq llaqtapi musuq provinciapi kawsaq rishkata. Ñuka yayamama ñawpama ñawillashka kaqpipish asha manchayta charirkanimi. Shinapish ñuka yayami chaytaka ña riqsirka chaypika ña kawsarka. Tukuytami allichikurka. Ñukapish ñuka uqikunapish chayashpa maypi kawsanata charichun. Mancharkanimi chika ñukapaqqa ñanka musuqmi karka. Tukuymi chikan karka. Shinapish ñachayashpaka kutin ñuka huyashka yaya suyakuqta rikushpaka achkatami kushikurkani. Shinallatak ña imata mana mancharkanichu. Chaymantaka chay ñanka riqsishkapish achkata huyashkapishmi tukurka wasiman apaq ñankashkamanta. Chay shinallatak may sumaqmi Jesuska hawapachaman pushaq ñankashkata alli yachanaka. Chika ñanka payllataqmi kan. Hawapachaman chayankapaqqa tukuy shunqunwan Jesuspi krinallatami ministinchik. Hawapachaman pushaq ñanka paymi kan. Ñukanchik kaparita Diosman churashun. Shinallatak hawapachaman apaq ñanta Cristota katinata munashkata nishunchik. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.